بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم من واحدكم مدني كتاب التوحيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان قرافة فوتوكي فاسترس حوانا باب أي الله سبحانه وتعالى وحي بسولكم قوا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة الزمر فاسترس حبنا آيته මේ ආයතුක මුරාදුක මුසන්නිව රහිමහුල්ලාහ බයන් කරා ෆබාබ මේ ආයතුක මුරාදකි වමා क़දරුල්ලාහ හක්ක क़ද්රිහි වල් අර්දු ජමීअन क़බ්දතුහු යෞමල් क़ියාමah. එබැවින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා क़දර් කුරන්ජේ වරක क़දර් නුකරේ වල් අර්දු ජමීअन क़බ්දතුහු යෞමල් क़ියාමah. क़ියාමත් දුගා බින් එක්ක වාහුෂි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මුක්කුළුගේ තෙරේගේ වස්සමාවාතු මතුයියාතුම් බියමීනිහි අදික උඩුත එකලාංගේ කණප්පුළුග ඕලාලයිෆා වනතේ සුබ්හානහු වතාලා අම්මා යුෂ්රිකූන බෑමෙහුන් එශිරු කුරාකන්තකුම් අල්ලාහ් මතිවරිවේ හුස්තාහිර වඩිගේ මේ ආයතුගේ මුරාදුගේ මුසන්නිව රහිමහුල්ලාහ බයන් කරා බාග මේ ආයත ගුණේගතුම් වාරදෆා හදීස් බස්ෆුල අදි ඉතුරු හදීස් බස්ෆුත අවම වානි kurig derege darsu kiyaf admiri algon men bab fashani ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ke basfulek musannif rahimahullah gannah vidalaw wa an ibn mas'ud qala bayna as-sama'i ad-dunya wallati taliha 500 'am. Allah subhanahu wa ta'ala ke abontakam bayan ko din mattaka genissa wa riwayat hai ki ekalange ufedde bodati makhluqat toge बियकमाई बोडतिकम बयान पद्दिन मट्टका गेन्नो आप बसुलत इब्न मसऊद विदालो ये बैन अस्समाई दुनिया वल्लती तलीहा 500 आम बिमाई फुर्तम ओडाई देमेदुगा फस्सते कहरदुग रास्ता वा वबैन कुल्ली समाइन 500 आम कोम्मे दे उडग देतिरेगा फस्सते कहरदुग रास्ता वे وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام ادي حبنا وداي كرسي اي ديتريغا فسته غاردو راستاوي وبين الكرسي والماء كرسي اي ايگ متيغا وا فينگندا اي كندگوا 500 عام فسته غاردو راستاوي والعرش فوق الماء الله بعرش وني فينوگ متيگه والله فوق العرش الله وني عرشيك متيك لا يخفى عليه شيء من أعمالكم تباميهم عمل التوترين إبسة كلامه وانهنا بجنوه. مي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بسفله أقول من كوري غريغ في دار الدنافاني صحابين فرابون وارد فامباوت بسفله توترين إنسانوں کے بدین دینے گتوں එකශීක නොවා බුද්ධීක සරියායින් නේගේනක බෙලවේ خبرතක් සහාබියක් විදාලවා කමගානම ඒ خبرතක ඉල්මරින් දෙකලවනේ ඒ මර්ෆූ خبرතක ගොත් එක মানে কি ගයිබුගේ خبرයක් කමගානම ගයිබුගේ සරියායින් නොත වහීගේ සරියායින් නූනි නේගේ සාතුගේ خبرයක් කමගානම සහාබියක خبر දෙබ්බාපියා ये खबरें गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरापुरम अडोसा खबरें को तो बोड़ बेले इनमें से कई फाना सीधा बस फुल निस्बे कुराफेने एनुम बस तक माने की बुद्धि के जरिया इन देने गने वे जातों के बाहिक कम गवाना मा ए बस फुल फाहरे का सहाबे कामिल्य फुलक विदालवे ए बे फुलक कामिल इज्तिहाद का बस वेदान इन स्पोर्ट मिदन ने कमे के धर्मया सवाब फौजमाना का हिंगाने कमे गवा उनियाम वही के जरिया इन्होंने नेगेने कमे गवाह का सहाबियक विदालवा मुगाना बोड़ा बोरवेनी ए बेफुलको
نبي صلى الله عليه وسلم فرائ پلون e wahaken adwassa goti efo musannif rahimahullah genna afan vidal wa anil abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu abdul muttalib ge darikanu abbas ke faanu farائ pulun riwaye gembe vidaluye rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabe نبي صلى الله عليه وسلم حديث كره هل تدرون كم بين السماء والارض تبامو نگه يه وداي بماي دمدغاوني كيها درمنك قلنا الله ورسوله اعلم كمن دنيم الله اله ورسوله مرد نودگم وني قال بينهما مسيره 500 عام 500 سنه حديث كره بي ايده تريغا فسته غاردو غراستا ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة إن هدون أن هدا ديتريغ فسته كهردوس وي وكف كل سماء مسيرة 500 سنة أدي كم أودج بومي وتا أودج إترين فشين نمند ديندوغ فسته كهردو غراستا وبين السماء السابعة والعرش بحر හැවවන උඩායි අර්ශියා දේතරේග වනි කණ්ඩකේ බයින අස්ෆලිහි ව අලාහු කමා බයින සමායි වල් අර්ද් ඒ කණ්ඩුගේ අඩියායි මච්චායි දේතරේග උඩායි බිමෙදුගා දෙවේ මේ උඩායි බිමා දෙමෙදුගා වාහා දුරුමෙමෙ වල්ලාහු තාලා ෆෞක ذلك අල්ලාහ් වඩගෙන් වනි ඒගේ මතීගේ වලයිස යඛෆා අලයිහි ෂයිඋම් මින් අමාලි බනි ආදම් ekalaange aadamge daringe amal totterin eveskame ekalaange wanhanaawege nuwe akhrajahu abu daud wa ghayru mi hadis wa akrafna abu daud adenun feto me hadis ge sanaduga ilmori wahadakka fe hadis ilmorin ittifaq wa sahha daraja nudakama bay rawinge saw emvima hadis ge sanaduga كمس باوتك مسأتك منك صحنومك مسأتك هوريكم علم الفاء قرف ميفو مصنف رحمه الله باب نمال باب إذا فيه مسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إما فرتما لبه في عدائك مثلا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قيامة دو بين إكون الله قبضه الله مقبول قوانته ميتانغا مي آياتك تفسير أقوم مي بابو إنجيج الثانية دوني أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها دوني نبي صلى الله عليه وسلم زمانها أولون يهودي نك مباوتك علم أي ميهم توراتك زريعين هذه موسى عليه السلام جنست برسالتك زريعين එමිහුන්න එංගිෆාවා මේ ඉල්මු බදලු නොවේ එකද එගිෆාන හැම මිබාවතුගේ කංකමගේ ඉල්මු ඇස්සවාකම් බින්දයකොත් මිතාංග මුසන්නි රහිමහුල්ලාහ ඉෂාරා කරවනි මිබාබුග මුසන්නි ගෙන්නාෆා ෆුර්තම හදීස් ඒ ඉබ්නු මස්ඌද් විදාල ෆාගේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරිය යහූදී ඉල්මු වරේ පයි ඇස් දෙන්නේ යා මුහම්මද් إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع أهرمن أرمغ فتكو أهرمن دفر علمغ بفنه الله سبحانه وتعالى أودتا إكلاغ إن إنجيل فلوغا لبانت والأرضين على إصبع أدي بنت إمها بنتك إكلاغ إن إنجيل فلوغا لبانت والشجر على إصبع أدي قست إمها قسقاغ إكلاغ إن إنجيل فلوغا لبانت والماء على إصبع ادي فين ekalaange e ingili furuga labwanete wassara ala isba adi bimodi gawaha emme takeche en ingili furuga ekalaange labwanete wasairu khalqi ala usba den huri emmeha makhluqatake ana ingili furuga labwanete fayaqulu ana al malik de ekalaange wahi kurabwanete ana al malik kiman ilahui uriha takeche milku egamba uriha takeche ge reskalaange mihim yahudi ilmuriya نبي صلى الله عليه وسلم أريوغا دنوم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر دين نبي صلى الله عليه وسلم هنوار نكور بيكده فانوغ كولو دبولو فينيجو مدانت افوغ دين مي آيه كيوا وداروي
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. مثال من حديث کی صح روایت بخاری مسلم کی روایت میں اسوے می روایت می متفق علیہ روایت می خبر کی معنی کی صحیح بخاری اور مسلم اتفاق وفا صح روایت میتنوگا می یہودی علم رو کاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اے واہ کا دن میں کلے فان ونی اے با اقرار وڈا مين ديه كود مسلم رحمه الله فادا نانغوافن ان ديه كود مباواتوge mi mawduge ilmuga yahudinna fora fa ilmu nabiya sallallahu alaihi wasallam ahamen ayros badalnu emihugatuga hurik ei emihun fettaku e den ma'lumatu nabiya sallallahu alaihi wasallam tedukurum armane geni e ma'lumat emihugatuge huri badalnu ek faharage awmenna hivedana ehm vijjam ek mane ki emihugatuge huriha ilme بس سمعت بدل में हो रही है ए नु आगमन में एगेकम ए अवलु किताबिन आगमन दे खबरत नोते मिहुं के फराकुं आसु रिवायत का मेदुगा आगमन में मुस्लिम सुन्न जमात के इल्मोरिन देखवडा गन्नो एगितरें खबर ए की तो कुरान में सुन्नतु आगमन साबित को फेन्ना में खबर का दिमावा खबर कम गवार आगमन कशोरवे ए ते दु खबर ए मिता मी बसुल आसमे फदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कुरा मनी के देख हम हेम्मे अनेब्बय की एचेगे रंगळनु कं अलगोन मेन्नक कुरान सुन्नत गलीगा कशोर फावा खबर एमिन देकम गवान आहारम गबो कुरै दोगेक मिसालक एमिन बुने उज़ैर अल्लाह के तरीके देख وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يهودي بني عزير الله तरीके देख مسيح بني عيسى الله तरीके देख نصارى بني عيسى فان الله तरीके देख ei awgomna qat'i ko enge kan qur'ana sunnatun ei dogek adenum mes sebawatu ge mes ilma rasul be kon ekashi genwa zaatu ge kan em be kala kan nisbe kora ko gwan awgomna ei dogek anebawatu khabara ki ei dogek kan wada tedekkam mes awgon menna neenge kanka awunu kitabinge riwayat takum miken israili riwayat to awgomna me e bawatu khabaren asawa kam gwanama awgon men gotaki e khabara me awgomna evesse chenubul ei dogeke sadite dekes ei faharek galgon men dogeke bunar ham hagigatu ga sevedana wahi ge tereng emehun engifawa echchaka eggotam oi badalnu echchaka wahi awman inkar kuda neengi tibe nuni algon me tedeke bunar ga faharek ga e khabar vedana dogu echchaka sagon tedu kurwen e mai e khabar ga dogu tedu neenge khabar vejjam awgon men yamadu echchen nobunam enge kam vejjam e awgon men qabul kuram adi अनेक कोलों एक गोसेच्चिकं अवमन कशोरवाण में एच्चिकाव में इंकार स्कोर मितांगा मुसन्निफ रहमहुल्लाह बयान करा फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसफुला ये कुरारो वडा गतमु अलगोन मेन्नगे गुनी ए इल्मु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मु एना ए नकुल कुरी रंगलक एबा योति रंगलक en de nokode aqida ghoriha kama emu rangolokama adi den emu den de ituro khabar rangolokama evs de nokode awgomna ay tedukam megoni nabiy sallallahu alaihi wasallam iqrar wada gatima ennoni ay tedukam awgomna kanne gonis الرابعة هتروني وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم نبي صلى الله عليه وسلم هلورنا كوربو ني ماتيوري علم جواغا اي خبر يهودينge الحبر يهودينge علموريا دينمو نبي صلى الله عليه وسلم के सुन्नतु के तेरे गालों में व्यवस्था नहीं करे फान सुन्नतु के तीन एब्बे की बसफुरता अनब्बे की आमल फुरता अनब्बे की इकरार मियती एक फान इकरार वाड़ा गंफा अदी एवरेस्ट बोड़ा एक फान हिलवंड कुरा मुंगे बसफुल तस्दीक कुरा भी का सौरिये को मियती आगमन फिन एक फानुंगे कंकं इकरार कुरा मुंगे तस्दीक कुरा मुंगे उसलूब में एक फान कुरफुल मतीगा कामें हिंगार नोत बाहें मिया को इदालवार बुनवेरुगा एच्चे ई रंगोलकम बयान करो मट्टका हिलवंड कुरफ अने कानेक्कोळो एल्मोरिन बयान करो आफे मीन दे को देखो मगे हिलवंड करो मकी मिया को उफावा कमुगे अलामत मिया को उफावा कमुगे अलामत हिलवंड करो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफा करो बाफे किवेगन तो उफा करो ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला इकलांग फोतुगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावा लव्वाफा व इल्मा यहूदी
ge tereng ilmur kya sedekki waha kya meti dimawati ekale fan ufafulu koref komme ekale fan hippuluga qur'ana med sakkoti mennu gehenna mes yahudim mes semi gotaga ilmu mes timan kalege fan go foi tedukan sabitu ima e tedukan itura fulawegen diekam go macce ekale fan ufafulu koref egotun ehen hadisa misaka nabiy sallallahu alaihi wasallam ge alonge terega te wadoswan me zaidu go fanuwa zaidu fanuga darikale hunna usama bin zaid usama bin zaidu ge nasaba meduga e zamanuga me ege gota wagadak ei zaidu fanuga darikale nunkam de nabiy sallallahu alaihi wasallam emme lobe fulwa dari me ekale fan dariyenno ge henna mes ekale fan emme lobe fulwa sahabin terege hinoda na befula usama එහෙමකින් කිලේම අඩොස්වා නබි අසොස් මරයෝගා මේ මක්කා මුෂ්රිකුන් තරෙන් මඛ්සූබ් වංහාග අංහෙනකෝ වක්කන් කොග්ගෙන් ඒන අක්කන එකේ පාන හුකුම් කුරෙවීමා එවාහක ඒ හුකුම් හෙන්ගතුක බදල් කුරවාතෝ එවස් බේකලක නුකරුන් දන්නවක් එකේ පාන අරිහු ගෙවස් දන්නවා එමේ මස්සලා කොහ බොනි තිවාග දන්නවන් කියන්නේ උසාමයි තිවාග දන්නව කියන්නේ එකේ පාන මේක නුකරන්න මේ නබි අසොස් සල්ලම් waran lobe fula be fula zaidu ko fana ke me puri ke jahili zamanu ka tabanni go usul ongiruga manake mihun darin amille mihun darin nan edumuge usul jahili zamanu ongiru risalat ke puri ka rasul ka puri ke nabiy sallallahu alaihi wasallam darikalakan heddei be fula zaidu ko fana alikot zaidu fanu ge ahul warin ekay fanu hodamu makka go ulba kenge wada gatima wada ge ekay fanu ariho ga dannawani timammenge dari timammena desh උන විකාශ දැන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙන්නවා හදිස් කරවි කලේක ෆාන බේලුම් ෆුල ගොතෙන් ඉක්තියාර කරාස් අනකි බප්ප මෙන්නයක දාම් බේනු මේ අබ්දාස් එවස්ටි මං කේ ෆාන හේ මුනිවන් කොෆේ දැන් එක ෆාන ගෙන්නවා සුවාල කරේ මේක ෆාන සයිද් ෆාන දන්නෝනි තිමන්න ඉක්තියාර කරානි නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එක්ක හුරුමෙ බප්පා එක්ක ස්ලෝදී ekay faana ki alongotuga onnai bekala henname ekay faana ge muamalatuga shawbu ekay faana ge ahulwarin aamas emi onna ko radaddam des qawmaddam des ekay zaid faana ebbas wada nugenne nabi sallallahu alaihi wasallam arihoga makka ge ekay faana ge gonno ikhtiyar kuref efoga tabanni usula ge istani qabul ka usulne me e aqida ekko baatil kurwafa zaid faana kaawani ballawagen bekamane zainab faana එහෙම සයිනබ් ෆාන් කාන බදලාගම් ෆා සයිනබ් ෆාන් වරිවීම සයිද් ෆාන් එකම වරි කරවීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගෝනි සයිනබ් ෆාන් කාවණ කරව එහෙම එකේ ෆාන් වරබ්බඩ හොඳකොදක එකම සබාවතකි මක්කා මුෂ්රිකුන් තෙරේක දරියෙ ගොතුක එවන් කියන්නේ සයිද් බින් මුහම්මද් ෆාන්ගේ දරිකලේ ගොතුක තබන්නි ගොසූල දරිකලේ ගොතුක මෂූර් වෙෆාවා බේකලකු ඉඳවරි කොෆාවා අංගෙනක ඉන්නම් කුර්ආනුගේ එංගේම වරබ්බඩ mujtama warabbodu ondoke kale fanabi ekam allah subhanahu wa taala iradu kurabbi tabannige gotun emihun kongulu kantange baatilu kamekkan angawan ei baatilu kamekkan amali gotun kale fan dekke ekam gawane e dariwantakam gebes kulumen nekka e emihun dariyekko balagen e ulunu gote bele miyeku warikuri angena kaidi e huddenu anuntu dariyekku warikku angena kainna den nabiy sallallahu alaihi wasallam kom saraka ekam faschi wada allah subhanahu wa taala zainab gufaanunge kaawani allah subhanahu wa taala koddebbi udu bimuga hingade kaawani nu ek mekamana aammoko ekamanage denki behen ukhtun ei nabiy sallallahu alaihi wasallam ehen kamalonna fakhurorikam gotu vidalwande kayeme hurihamenga kaawani skoddeni kayeme bafanne bimuga ekam timonnage kaawani koddebi allah uduge falamma qada minha zaidun wataran zawwajnaka zaid gufaanu ekamana kaawani ballagatma fahuga reekorම ෆෝග තිමන් ඉලාහු කදේක ෆාලා එකමනා කාවනේ කුද්දිවීමේ කීත කුර්ආන ක සහාබිය ගණන් හැමේකේ නැසොන්නානි زيد ගුෆානුවා ولما قضى زيد ගුෆානුවා කුර්ආන බයන් කරවෙන් සහාබිය ගවා කනන් සීදා නන් zikr කරේ පෙනෝන්න ඒ මේකලේ ෆාන දරිකලේ උසාමයි කි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බේෆුල එම් වෙගෙන් ඒ හද්දු මාෆ් කරව මට්ටකා සෙමිහුන් ආ ෂේකේ මාරියෝග ෂෆාතේ දෙන්නේ උසාමා මෙදුවෙක් نبي صلى الله عليه وسلم كما كوفا ودا حديث کو اتشفع في حد من حدود الله
كذلكان الله حدم كنسر كرمتك تيمون كذلكان එකම ශෆාඅතේ වණිහි දෙන් හදීස් කරේ මෂහූර් බස්කොල الله غندي بدالو لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها محمد فان ذلك ولم فاطمه فان وكن قريش تمن كذلكان එකවනා පුරුස් කණ්ඩ බාවරි අද හදීස් කරේ මිස්තකුන්ගේ කුරින් උම්මත්තන් හලාකෝ දී දෙසවට්ටකේ එමිහුගේ තෙන් දෙර නිකමිච්චක වක්කන් කොෆියා එමිහිග්ම චන්දු කායම් කරේ මේ මුස්සන්ජකු ශරෆරේ වක්කන් කොෆියා එන දූකොල්ලේ එවා ශරෆෙක් ඉස්සතේ නෝන්නානේ මානකේ අදම තම්ෆීස් කරමුගා හදීස් කරේ එම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරේගා ඩෝබ ෆුලුවා මෑ මතර සහාබී මේ උසාමා ඉබ්න් සයිද් රදියල්ලාහු තාලා අන්හු අවුරුන් මේ මවුදු මිදිමානු දියයි එකදෙක ෆානුගේ නසබ් මස්සලාගා මීහුන් කොම්මසරක වාහක දෙකේ මනකි සයිද් ෆානකි උසාමා के ज़ैद उफ़ान का तरीके ने नूकम नसब का गड़बड़ वा कम ए वाह का कमसर के देखे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर बड़ा हिप्राणो फे कम होना एके पान वर उंदको एके पान का गैप बे फुल के नसबा में बे देख अरबिंग तेरे को उन्न कमेंगे एमी वर बड़ा दन्ना ने नसबो कंक बाय मी एमी के क़ियाफ़ा है कि मी होंगे फ़ैगे वत्तरा मी होंगे हरकत बलागे एक को अनके के नसब देने का तुंगे एमी तेरे को उन्न का वत्तर बला දැන් එද්දුවක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වඩාගිරු එක එපානා එක්ක ඒ රජලෙක්ගේ තෙරේක දෙබේ කලුන් තිබ්බෝනේ කො හැම එකේ ෆෑමි ෆෙන්නනේ අනෙක් කොලන් නුෆෙන දැන් මේ නසබ කංකම් මෙහෙම බලා මීහක මෙදෙන එකමුගේ මාහිරක ඒ දෙ ෆෑම් පොළ බලා හමුනේ මීහම එකෙක්ගේ දෙෆයි মানে কি මි දෙමිහුන්නකි එකෙක්ගේ දෙෆයි මේවා ඒ බෝ කොළ නුෆෙනි ෆෑ කොළ ෆෙනනීම ඒ ඒ නස්ලෙක්ගේ නසබෙක්ගේ දෙමිහුන්ක එංගේනි එදෙමෙ වත්තරුයි මාත් ෆෑෆෙනිගේ දෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වර උෆා කරමෙකෝ එයි එක එෆානුගේ බේනුම් ෆුලගේ ගොයින්ගේ එක එෆාන උම්මීද් කරමුන් දිය ගොයින්ගේ ඒ නෙගොත එකංකම් බලා දිරාසා කරා මීහෙක් ගංගා එකන් සාබිතුයි ज़ैद फ़ान दरिकले का उसामा है मनुक्ता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल करो में तस्दीक वा को वेचा में तेदुआ एम फरातुन तेदुआ के इंगवडा गतिमा एक है माने के मौफा करो मितांगस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान का बयान कराफा अकीदा अल्लाह वाले में अकीदा यहूदी के फरातुन इतरा तेदुआ के आमा एक लेगफानो उफा फुल कुरबी एक लेगफान अल्लाह वाले वही एहनियन गगतुम मिस्तको नहीं हग्गुकम साबित वे के देत الخامسة فسوني التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى فسون فادا غتو بيان كرافوني الله سبحانه وتعالى එකලංග ذات فلا لايق وگم وافد دي اپل واكم اي دي اپل واگ بيان كرافوني وأن السماوات في اليد اليمنى ادي كناپل غا اودت واكم بيان كرافا والأراضين في الأخرى أدي أنين أبولغا بنت واقع هاي كورا مي أسو صفات مسألة قالوا كورين دنيا فدين سنة جماعة عقيدة كيت قرآن سنة تك وارد فاوا اسم فلوتا سيا فلوتا وارد فاوا غوتا أقول من एक वत्तर कैफियत बयान करो मन्नति मिसाल जो मन्नति أقول من سيا فلوتا आश्र غوتا इमाम أدي الله سبحانه وتعالى من एवस سيا فلوتا एकलाग मखलूकुन्ना वत्तर वेके नुआकवा أقول من قبول करो අලගොම මිතාග කුරිමිස් වාහකෝෆානේ කණාප්පුලයි අදි අනෙන් අප්පුලගවා වාප්පුලගවා ka asramoti බයි රිවායතෝ එකදාගේ දෙප්පුල කිවස් කණාප්පුලේ වාරදෝ ෆවේ එයින් අලගොම වාහකෝෆානේ එයි අලගොම මෙන් තෙරේග කණාතකි බාරුගදාතේ වාතකි ආමුගත බලාෆියම් උනි කමෙන් උන්න බලිකච් කමෙන් උනත් එහෙම ඒ සිෆා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුස්තාහිර් වගම් වාකේ බයාන් කරවනි එපද උනි කමෙන් එකලාගේ එවස් سيفلك النسبة بين نواك السادسة التصريح بتسمية الشمال أمهم هوانا فادا كتب بيان كرافوني وابل غواك صريح بيان كرافا فو شمال أيوة شمال غواك يمين غواك يا شمال غواك صريح بيان كرافو السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك أمهم جبارنا أنيا ورين बोडा किबुर वरिंगे वाहक एकलांगे जिक्र करो वाफोंगे ए बाय रिवायत तो गासवे एकलांगे ए हुरिया मखलूक ना के कलांगे इंगिल फुलतम हुरुवा वही कुरबाने अइनल अनल मलिक अइनल जब्बारून किमंग इलाह है मुलिक कायनात वरी
milkori farataki kobahe jabbaro ainal mutakabbirun kobahe bodave kiburore mihu manake bimuga insanuna aniyawari mistakuga macce jabbaro bodakama kiburkama ko baro hinga verikan puri verin medu kobahi puriha bare milko gumani timang ilash emedu Allah subhanahu wa ta'ala efadem wahi qur'an em mitanga jabbarun nai mutakabbirun boda mihunga wahakaswani bayan kurba avvanai qawluhu ka khardalatin fi kaffi ahadikum mi tibami hunga atuga wa revi otteregge fada inne ei udutaka abimuge bodukamai Allah subhanahu wa ta'ala ge zat fula ilahu habontakama ala balairuga udutaka abimuge kodakan sabit koddinu mattaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kore baswalai Allah subhanahu wa ta'ala ge appuluga amuli kainatu hangoda bima huriha takechge misalaki tibami hunge mihege atuga onna kodokoda oshegge misal muli kainatu ekko ehaves kainatuge nikamaitikamai kodawana mehemma Allah subhanahu wa ta'ala ge habontakamge matwerika min deha koddeni muli kainatu ekkon ei warak kodokoda ecchen Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu at-tasi'atu nuwanai azam al-kursi binisbati ila as-sama udutabgo nisbatun balafiya kursiyaki warab bodwegemwa ecche kursiyaki gondi arai bahugotun ei gondi itu Quran ka kursi gak bayan kurafu kursi ki tanawaska udutaka bala e Quran ka Allah bayan kurafu wasi'a kursiyuhu samawati wal ard e kalange kursi udutaka bin tanawasake me agumen kuri hadis ke bayan kurafani hang udu kursi ga me hang udu macha kursi ge tanawaska kuri gotuka misalaki addanege terega onna haffoti dinaru henne hang udu fenna kudi kudi dinar take goda kudi kudi kon hang odu fenner ek macce moli e addana tanossegam wadi fenne hang odu go macce kursi tanossegam wadi fenna eha bodu echche kursi midennevi fassate ga hardu ga rasta ga hang odu warak kudi kon fennani kursi eha tanossegam wadi kursi dihawane aadamul arsh bin nisbati al kursi adi arushige nisbatun kursige nisbatun arushige boduka besawun babegen kech ei nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurafani kursi arushiga kursige misalaki sahara ge terega od sahara bimege terega illa ponna dagonu bolenge kodokodogo fennane e sahara e boluga macce tanossege wati fennehin me kursige macce arushi tanossege wati fenna eha tanossegam ba bodegam ba echche arushi kodako wara kodako echche gotuka sahara gitere kodako bolen gonne eroga ei ebe secche karnuwane sahara ek tanawa sahara gitere gonne kodako bolen hin arushi gitere ga kursi fennane hadisko ehaves arushi boduwan al hadiyatu ashara anna al arsh ghayra al kursi wal ma 11 wanai arshiyaki kursiye non kamane ke arshiya kursiya i tafatu dechek an al arsh ghayra al kursi wal ma mahemme kursiya arshiya i dechek adi kanaki wese i dechek arshiya ki wakechek kursiya ki wakechek adi arshiya i kursiya deteregewa kanaki wes wakechek me basfulun enke jei havvan oduge matiga kursiwa wahakya kursiga matiga khandebwa wahakya kandoge ma matiga arushi waakam wahaka isse bayan vediye ema mi tin mustaqilu tin echek na vediye ko arushi ki wake echek kursiye ki wake echek amahemme khandaki wes wake echek الثاني عشر بارwane kam baina kulli sama'in ila sama amahemme en oda anen oda demedugawa durumem wes mitonum bayan wege engech أي فسته غارد وراست الثالثة عشر كم بين السماء السابعة والكرسي حفنا أوداي كرسيا ديتريغا وادرمم بس إنج جاي أودا بما دمدوغا وادرمم أي فسته غارد وراست الرابعة عشر كم بين الكرسي والماء همهم ساد وني كرسيا كاندا ديتريغا وادرمم بس إنج أي فسته غارد وراست الخامسة عشر أن العرش فوق الماء فسفنر وني الله ge arushi wani kandoge matiga kam hangodoge matiga kursi
kursiye matiga khande bani e kandoge matiga Allah ge arshi bani ege matiga Allah odige bani السادسة عشر سولة وني أن الله فوق العرش هم كشور الله وديك من عرشه متيجا في القرآن الله وهي قرآن الرحمن على العرش استوى الرحمن وانت رسكلامك وديك من عرشه متيجا استوى معناه كي على وارتفع على وارتفع على معناه كي متيجا عرشه متيجا الله وديك من كلامك علم فل وريها تابو به الثامنة عشر كثف كل سماء 100 سنة سماء 700 سنة عفوا نتاعون اليوم مسيح كنا كثف كل سماء 500 سنة كم ودك بومي فسته كهاردو كراستا كم ودك بومي فسته كهاردو راستا إن ودك إثرين كادت كورين فسته كهاردو إن ودك أنا ودك فسته كهار التاسعة عشرة نوار وني أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة ورتكوك متيغاوا كاندوك فمينكي إيه بيمو مي أدين فيشيك مچ فسته كهاردوك راستا فسته كهاردوك راستا كي أودوك بومين فدين كاندوك فميمس واكم بيان كراب إفو إدالوني والله أعلم مولا دينودك بني الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نهاية سام فريق ما محمد عبد الوهاب رحمه الله ليوفا كتاب التوحيد أرغب من كيا منيموني إكم فتوك شارع إكم من مالوني الله وفلاي رحمة إكوا أرغب من مي فتوك تريق تباور فيلا ورتكاي نسي تكا درست بينج الله سبحانه وتعالى ada kurunje haggute ka behego tungirat kurabi algon men hama mifen nimukam ga yes adi algon men ge class nonimane at kurama tawhid class hama migota komme hafta ge steduga hukurdu gere ma ishara ma da foga adi ayat do gere ma gurna ma da foga ni ad kurabi kuriyo ta kurida na algon mehem fote anakal sama fashage kuriye ginda ne ad kurabi aqida be babu fote den kula sonnani anna adita do gere hukur do gari algon manakas atol tele foranjedi embima ya sab algon menge mi fida algon malani algon menga ma kuriga ba furqan algon meng me tahabe ki sharah iswani kofa gaganaka hataru wara kahar algon medi mi class kuriye kenda tawona kuris fa kofa algon menga wara ufalan fa kura ataru har dos vedi gen deros sama kedo fasar dos vedi gen deros algon menga ma emme reggaves nufen nuda moonota gavetibi e kudahama miharas eme warabbodu ufale warabbodu hingama jome Allah subhanahu wa ta'ala ifa tawfiq tibefonna adi algomanna stebba foitini ilmu foro kottinu ema e hamagamo se farataka war baawar malumatake dini gotu aqadi gotu war baawar malumatake dibe gosan algomanna enge baawatu vechi mi he names oba dizetirahon iman kamaki mifada majlis taku algoman tibegen ඒ මජ්ලිස් තව සරියායෙන් අවමන ආකුර වෙච්ච අල්ගොන් මෙන්න බස් වරම් මොහිම්ම ෆිලාවලතක එම්මි නසීහතක ඉර්ෂාද දිනුමකි අගියතුක කියවා දිනුමගේ බාබකි ඒ ඉල්මු ගහලවරින් ඉක්තියාර කරන් ජෙන් බාබකි ඒ නෝනියාව එච්චෙන් අදි කියවා මුට්ටකස් එමිස්තකොන ඒ ඉල්මර විදාලවනි මුදලුගේ සකායන් අල්ගොන මුදලු මිදනි ඒ ඉල්මුගේ සකාතකි මෙහොන උගන්න අදින ඒ සකාය දෙන්ජේ වාජිබේ ege somon emme forton faada wani uganna de miha effo gaden anakonna faada nema algomana mifada fursat libimu diumaki say Allah subhanahu wa ta'ala yaba fa walabur rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala men mi maguga ilmuga mauga emme fahu newa yadanden Allah go foyen uganna dinumaga nabi asal sunna uganna dinun ei algon mege masekke kamuga labba e masekkatun algon men mashhur wa fa itu revis kamega alamen nulabbashi هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته